Loyalam E-PAO tabiriba khudingmakpu Idrom Susmitana Numidang Gi Pao Pizari. Myanmar military junta gi mayokta laiba political amasung military opponents sing Indiana wa khananaba baton thakre haina source amana fangba pauna hari. Myanmar ga tainariba India ge border da hauzik tangdulai tadaba fibam da laibana maram oiraga laibak asina Myanmar da paikhatpa project sing da security gi risks lairiba asigi matang da khananaba Myanmar ge military junta gi mayokta lairiba political amasung military opponents sing bu New Delhi da pangthokadaba seminar amada saruk yaranaba baton thakre hari. The Economics Times na makhogi source amada yumfam oiraga fongba paugi matung ina ICWA Indian Council of World Affairs na silaga New Delhi da November gi thakai adwaida pangthokadariba seminar asi hauzik laibak asiga tainariba Myanmar gi ngamkhai paring da thokliba charang naba lairiba amadi Indiana Myanmar manung da paikhatliba project sing asida security gi risks leirakliba kaya asiga mari leinana constitutionalism amasung federalism gi matangda khananaba laukhalakkiba khongthang amani hari. Haukiba lising ani kunmathoi gi February da pinkhal pangthoktuna civilian government adu laibak adugi military na ku su tawduna government lehan khidraba matung matam adugi Myanmar ga tainari ba laibak asigi kilometer lising amaga chatruk yangkhai gi ngamkhai paring asida tangdu leita daba thokhanduna laibak asina paikhatpa maru aiba infrastructure sing semgatpagi project sing da apanba piraga lakni Myanmar da laireba NUG National Unity Government amadi India gi ngamkhaida lairiba Chin Rakhine amasung Kachin state singi ethnic minority lalhawlop singi mihut sing pangthokadoriba seminar asida saruk yarana babaton tawkhre hari. Seminar asi central government na funding tawba Indian Council of World Affairs na pangthokadabani. Council asida laibak asigi Foreign Minister Dr. S. Jayasankar su yauri hari. Constitutionalism and Federalism haiba hiramda pangthokadariba seminar asida Myanmar gi military government ta barton thagadra tharoidra haibigi matangdadi chap chana khangba ngamdri. English ani kunmathoida military ku tawkhiba asina lebak asi senba thongna achauba ihau ama lakhibaga loinana lebak aduda leba yalhomi singi khutlai paiba lalhrup sing sengalaktuna military dagi lam phawba loksenduna makhoigi control da leirak aduka Myanmar ge junta na lalolip sing adu terrorist ni haina phongdokpaga loinana wari sanabada yaningba leitri hari. Seminar asigi matangda Chin National Front ki Vice Chairman Sui Kharna makhoigi mihut sing thanaba thorang tauri haibaga loinana Indiana ahanba oina non-state actor singa wari sananaba formal oina hairakpa asi afaba khongthang amani haiba wafamsu phongdolakki. Myanmar gi military gi spokesperson na hiram asiga mari leinana makhoigi oiba comment kari leibage haina telephone da hangbada pakhum phangkide hari. Indiana baton tauriba group singi manungda Bangladesh ka tainariba Rakhine bu control tauriba Arakan army amadi Myanmar gi khwaidagi mapangal kanba lalhawa group Kachin Independence Army su yawi haina The Economics Times ki paugi likhun asina hairi. NUG government ki president ki spokesperson na di seminar asigi matangda comment pirakhide aduga Arakan army amade Kachin Independence Army gi oinasu hauzik khudaki oina di pakhum pirakpa leitri haukiba June thada leibak asigi foreign minister Jayasankar na ngamkhai paring da tangdu leita daba oiraktuna Indiana Myanmar da paikhalakiba project sing asida security da pirakliba akaiba kaya asigi matangda counterpart oiriba Myanmar da oiriba fibam asi laksinaba stakeholder pumnamakta yamna phongna haikibasu laikre hari. Indiana US dollar million chamri gi oigadaba Kaladan port amasung Myanmar gi nongchuk thangba maikaida highway project sing paikhatpagi thabak tauri aduga lebak asigi awang nongpok state singa Thailand phawba yaugadaba Myanmar ga faunaraga semgadaba US dollar million Chaniga Yankai Sangadaba project Amasu Pakhatlibani Hari. EZI na CGM gi order in bagi mahutta Supreme Court ta case thangalakle. Manipur gi irang asigi matangda Editors Guild of India EZI gi fact finding team na puthorakwa report adubu singna raduna All Manipur Working Journalists Union na thakiba case almada Chief Judicial Magistrate na pikiba order adu in bagi mahutta EZI na Supreme Court ta case ama thangalakle.
Case asida Supreme Court na order ama piduna amju yauna respondent singda chehal ahungi manungda paukhum pirakadaba so cause notice thakibaga loinana CGM gi order adu stay tauki. Amjuna thagat kiba case asiga mari lainana panba yaba wafamde army gi maikedige hairakpadagi EGI na ground funding tawduna Manipur gi media gi mathakta me ahum lisingani kulhumdoi amasung makha tarakpa thodok singi report ki matangda thiganaba miyoi ahum Sima Guha Sanjay Kapoor amasung Bharat Bhushan na saba team ama Manipur laki. Hairiba team aduna Manipur da numit humni khak leiramki. Manipur Press Club ta All Manipur Working Journalist Union, Manipur Hills Journalist Union amasung easy MG mihut singa pung khara khaktamak unaramlaga Imphal da fongliba pauche sing amad asi michang mikhai nai amadi meitei media ni haiduna report ama thangalakibani. Report adugi mayokta amju amasung EGM na yaning daba phongdoktuna report aduda yaureba defamatory oiba wafam sing sengdokpiu haiduna appeal tawbaga loinana legal notice thaki. Adubu tawfam thokpasing adu tawraktabadagi CGM Imphal East criminal defamation case ama file tawki. Case aduga mari lainana court asina EGI gi respondent oiriba mihut sing sahi asigi July 15 da court asida laktuna makhoigi oiba sengdok warol adu thamnaba June 15 da order ama takhi. CGM Imphal East ki order adugi mayokta respondent oiriba EGI gi mihut sing asina Supreme Court writ petition ama thangalaki. Petition asi hearing chatharaba matungda CGM Imphal East ta takiba rai adubu state tawbaga loinana case asida respondent oireba State of Manipur, Union of India amasung amjugi president na chayol ahumgi manungda paukhum piraknaba notice ama thoki. EGI ge president Sima Mustafa amadi Sima Guha Sanjay Kapoor amasung Bharat Bhushan na petitioner oiduna tharakhiba writ petition aduda Secretary Department of Home na mahut sinduna State of Manipur Secretary Ministry of Home Affairs na mahut sinba Union of India amasung amjugi president Vijay Kaksing Tabam na respondent oiri. Panbayabadi EGI gi media reporters of the ethnic violence in Manipur haina mingthonba report aduda aranba yumpham yaudaba amadi kanglup amakhaktabu saugatpa wafam ngaktamak phonglokhibani. Report adubo handoknaba amadi semdoknaba amju amasung EGM gi maikeidagi ayiba cherol thaduna appeal tawrabasu mathak tabakta onthorakhide. Masina maram oiraga EGI na chathaki thawong adu criminal act or offense amani haiduna warrant of arrest issue tobiyu amadi IPC gi section 499 amasung 500 ki makhada matik chaba aingi oiba thabak lokhatpiyu haina amjuna wakat kivani. National Highway 37 tangasi ahing nongyai hauduna total shutdown gi khongjang chantaragani haina lauthokre. Tausem subdivision gi apunba society singna subdivision asigi manungda leiba National Highway number 37 asida ngasi ahing nongyai hauduna matam kaktana total shutdown gi khongjang chantaragani haina lauthokre. Hiram asiga mari lainana Zeme Students Organization Manipur ZSOM Tausem area Student Organization TASO, Chumram Segment Voice CSB, Amadi Tosem Headquarters Students Union THSU gi General Secretary Amadi President Singna Punna Kutyek Biduna Thadoropa Cherol Amana Fongdorakle. Cherol aduna makhatara duna hai Lop Singh asina taliba demand haibadi hauzik Tamenglong District Headquarter ta leiriba subdivision asigi SDO office asi Tosem subdivision headquarters the hongdopiyo haina demand adu state lengak na thabakta onthorokpi tabaraktagi total shutdown gi khongjang asi sangsinaba firep lawrakhibani. Mamang da hiram asigi matang da numit kuntharani gi ultimatum ama lengak ta pisin kiba laikhrabani. Adubu hiram asida lengak na positive oiva thabak amata paikhalak tabadagi atopa pambai leitaduna total shutdown gi khongjang asi changsinbani. Total shutdown gi khongjang asi taliba demand asi fangdriva fawa changsingani. Total shutdown asida tangai fadana servicing medical education institution fire service amadi electricity department na chingbadi
ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐꯕꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯔꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔरिꯁꯁꯤꯡꯅ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯂꯨꯄꯥ 12,000ꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯥꯏꯒꯠꯅꯔꯒ ꯄꯥꯡꯂꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯅꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯇ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒ ꯁꯥꯏꯖꯤꯟ ꯂꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯖꯔꯤꯕ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯤꯐꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯇꯥꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:20 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯇꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ pukhaduna laikanakre hairi laibak thiba thodok adu mitna uhobasingna phongdorappada tata aduna van amadi maningda safu kanna thomjilakpagi phadagi van adugi mamangda khamnala leiba gari singdasu angang sing suti tharakpa ngaiduna leiba miyoi singdasu thomjallakibani hari thodok aduda h sundar sanabam ibochoba ibomsa Saikom Lakshmi Mai Kobi Punna Miyoi Mari Asok Apan Nangle Hari Asok Pasingi Fibam Housik Pabigi Oina Chapchana Khangbangam-dri Mayai Kaiba Chinjak Lalonba Miyoi Ama Kesipi Nafagatuna Warak Watemlaba Matungda Imung Manungda Sinakre Aina Tinkraba Lalholop Kesipigi Miyamgi Pinganglan Mina Mayai Kaba Nisa Lalonba Miyoi Ama Fagat Kibagaloinana Matung Taudanaba Warak Watamlaba Matungda Imung Manungi Miyoi Sida Kusinakre Hari Lalholop Asina Media da Fongdorakiba video amagi matung ina Hauzik Thokliba Lan Asigi Awabada Mating Pangbagi Mahutta Tungi Yumbi Oigadoriba Naha Singbu Tinjang Kaizangba Ohenanaba Masa Kaktagi Khanduna Mayai Kaba Nisa Yonba Singda Lupna Chatharapa Drive Ki Manung Chana Kairang Chingyadagi MD Manir Apokpa Kafirbu Lupna Fagat Kibani Mahak Matung Asigumba Thabak Asi Taudanaba Warak Watemlaba Matung Imung Manungi Miyoi Singda Sinakre Hauzik Kairangi Akoibada Mayai Kaba Nisa Lalonba Kaya Lay Haina Fongdorakpaga Loinana Mayai Kaba Chinjak Lalonbani Hairiba Miyoi Mangagi Ming Lauthorakpagi Loinana Miyoi Manga Adu Ngasidagi Numit Mangani Fabugi Manungda Lup Asiga Wakal Taminanaba Honagani Haina Hairakli Miyoi Manga Aduna Kumidok Labuk Makhadagi Sana Jauba Kairang Umangdagi Norden Apokpa Angau Kairang Mamang Lekaidagi Rukaiza Mapuroiba Saman Khan Kairang Chingyadagi Mali Apokpa Siras Amadi Imra Apokpa Helimni Hari Kuki terrorist Singdagi Kanminaba PM the Memorandum Pisin Cray Delhi the Best of Meitei Civil Society Organization Demas Delhi Manipuri Society MHA's Meitei Heritage Society amasung Nupi Ningol United Progressive Initiative na Manipurda Khundariba Meitei Micha Miyambu Kuki terrorist Singdagi Kanbiyu Haina Prime Minister Narendra Modi da Memorandum Pisin Cray Kuki Kutlai Paiba Singna Meitei Miyamgi Matata Satharakliba Thawong Asi National Security da Singnaba Amadi Haiba Wafam Phongdoladuna Memorandum Asinda Hai Manipurda Thokliba Irang Asi Englising Anikul Humdoigi May Ahumda Chuchampurda Meitei Village Sing Mai Thabadagi Haurakibani Hauzik Irang Asi Center Amasung State Government na Khut Thingjin Kibadagi Normalcy da Lakpa Haure Masigidamak Thagatpa Phongdoi Adum Oinamak Chahi Asigi August 18 da Kukizo Tribal Civil Society Organization na Legislative Assembly Yauba Separate Administrative Territory Demand Tauraduna Lebak Sinba Tungna Rally Ama Pangthoki
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯖꯣꯒꯥꯝ ꯖꯥꯂꯦꯉꯝ ꯀꯨꯀꯤꯂꯦꯟ ꯀꯧꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2014ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 1ꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤ 4 ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ KSOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯥꯎ ꯖꯥꯀꯨꯕ ꯒꯧꯇꯦꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ, ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 8ꯇꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯣꯅꯤ ꯁꯪꯕꯣꯏ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ KSO ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ-ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯄꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯝꯄꯥꯜꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ CRPF ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯪꯕꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ CRPF ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯦ, ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯒꯇ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ BSFꯀꯤ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ BSF ꯂꯩꯅ CRPF ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯅꯦꯁꯇꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ E-PAOꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯄꯣꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37ꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯇꯥꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫